rice hi mizo te tan chuan kan staple food ania chu ei reng a po kan ei tamber ani chin ta ni kan ei dan tlang puya chuan kan chhuma pressure cooker kan chhuma kan ei ani meta chome dang tenen a chatlo ne em chu tiangin a shanin ka chelawa ke ma chuan I asyam ol sama tin ke mani tan po khami a nutritive value min pek ang ho kha adik takin kan hmu thei phata a mai ro chu entina nat na ben von nei te an lo om theta zun thum te tin nat na dang wanga an ri na hlo ngai te an lo om ta ni khatyang ho kha chuanin I atui pai ang ji ta khan e ta se na sa takin an tak sa chatlo na tura khana veng ve theta tin asyam rem dan ti anga khachuanin thil pakhat ka ve deu chu mizo te hi cho ka ei don kan ti chuan rice hi kan staple food ni mew wang kha kan ti ber ani ta I rice hi kan ei tam ma du ain cho akha rice akha tam deu kan eya I a side dish ho kan chome ang kha I tlem te kan ei chin ta ni khatya anga kan ei chuanin kan ei le in kha in balance thei lo ta chu wang chuan kan chome a side dish ho kan ei ang mil khan salad te po kan eta a quantity kha in ang tlang se chu chuan balance diet ang kha aron ni thei do na chu kan chu ei da na siam chat ngai ka sha chu By kha abikin by hi mizo ten kan e na sa emema cho kan e pyangin kan do ka na ang ze anita abay hi chu chadlo na hanti don chuan baya hianin sa te kan tel na sata sa chu ani na taka chuanin sa thau choi ang anita kha chuan chakna min pmm lawa chakna min pek ai mai in mishing taksa chadlo na tam tak min thlen ve theta entirnan thau lutuk na te mo taksa a thau chaloran in siam te tin chumi khelwa pon na benvon shang khamin nei tir theita ni kha wang khanin tlem herem theideu dana chuanin sa kan man chin ai khan entinan tel te lo mangta ila I olive oil te canola oil te rice bran oil safola oil kan ti angchi te khan tel teila sa mangreng lo pon atui lawe kan ti ni pon sa ne na kar thak angchi te mo khatyang khan han ti theita ila tun ai chuanin kan bai e dan rau kha ashi se jok don ta tin sodium bicarbonate kan man po hi kan e tamlu tuk chuan toxicity lo ni ve theita chu wang chuan tel tlem shamila tin bai chungchanga big chuan rep te kan lo wara an rep ti angchi te ahun lai om lo a seasonal ni lo po kha kan repa khatyan ti kha kan e chin ta ni khang ho kha chu a seasonal laia thai thar le thai na shing mo thai ra te khatyang kan ai khanin chakna min pe mang to lo ta kan ka intuitive wang kan kha ani me ta chu wang chuan a she sel na lampang ngai to chuan a seasonal mila lawin adjust ve khatya anga thai ra te thai thar te khatya ang mil zela athar ang zela lo me tum kha acha in ka sha alu le dal hi nya no panga changa pitar putar thangin kan ngai na tlan ve kania alu hi rich carbohydrate zatama chakna tam ta chu mi shi sel pa ngai tan chuanin apoi ne ka shelawa achenin an deep fry ya achenin atui nei ten kan kanga alu chop kan ti ang ten kan siam ta achenin an chhum bok ta khatya anga khan mani du dan anga kan siama kan kha chadlo ne ka shelawa ama ro chu lelama nadna benvon kan soi ang khanin khatyang nei ho zun thum tan te chuana chhale me alota tin ri na hlo du tan po achalota khatyang tan khanin anin adjust ve theilek na chu anlo chak chang pon anvel 5 ve kanga zana zan khwa tuya che kha atu ka an siam ang te khan khata a starch chalo ang te kha alo in pairal ve ta local ral ve ta khatya ang khan machine chi sel pa ngai tan po lo changta ila khatya ang kan na na chuanin ke mani chadlo na aron lang tur ang kha min veng ve thei bok ta lo in ven lok nan tin dal hi protein rich food ani ta acha ma entirnan chen kha chu sa te kan lo ngai na vak lawa ka wang khan dal kan tam te hi poimo na chenin an baya chenin an tlaka chenin an kanga kha ashi se lo na ka chilo mizo chu tlang pui thuin kan thil dan hi ashi se zong mo achum te masala te kan tel ve vak lawa ka wang khanin taksa pon ange ma se dal ngor ai te khan kami pulses family mi tho dal ne na in tuklang ang tho protein rich food kan ti ang ho mi kha entirna mizo tharnge bete ti te rajma ti ang chi te po kha warila kha khan protein min pe kha in ang veka dal ngor lo khan chidang ve deu te han te kha chave at kan tak satan balance diet tan zel ani chu
Mizo society a chuan 3 large meal kan ti zing a cho bu kan eya chuna light deuh hlek thil kan eya zana e cho kan e le ang hi ani tlang pui ta a hi e kan tan chuan ala chatok katia ke chuan achan chu zing a hianin e par ta ka cho kan e chat chuan e nileng in kha khana shil ve ta a e na thoka chhuak tur kan nia a chen kha chu school kalten ni ta kha khan e zinga kan par na na chuan kan concentration ati chaka keima ni ta na chabik ta chuan chuna thil kan han eya tlayat bu kan e po hi acha katia achan chu mizo chu atlang pui thu in tlaidar nga changa daruk in kara cho kan e tlang pui a minol pui chuan kha kan mut le chu dar kwa de ni ta akara gap kha athui ta ni kha wang khanin I zan khwa in thil kan e to lo bok chi nen khan khata I bu kan e kha acha ka ti bok ta ama ero chu kan thil e dana hianin I mizo te chu tlem in herem ngai kan nin ka sha a ka ve chu ni khata thil lom lam pui puin thil kan e ta ni zinga chuna le tlaya thil kan e chok ta khatia I 3 large meal la e lo khan I small frequent meal in akar laklo a antinan zing chu e le chun thil e in kara khan theite han e ta ila chun thil e le tlai chu in kara thingpui le biscuit ti angtemo khatia kan e khan I cho kan e ya cham deuh koruak dewa thil kan ve huam tur kha veng ta kan pumpona nge jok ta khata thil ve le khata kan e lo wangwanga kan ve e le cha khan kan insum zo lo kan e cheu chin ta kha kan pumina ho em bok ta chu wang chuan ni khata zing dewa tlem te e angkha zir hi apoi mo ka ti mizo te hian thingpui hi kan in na sa a in leng kan nei pon kan in pek ber chin ani a thingpui hi amai ro chu hi te ma kan in herrem hi cha in ka sha thingpui kan in na salu tok hi mithiam te chuan tu na an zir thar bera chuan in thingpui kan ti shimshima hi ni khata no thuma changa no nga ai in carvel hi in to ka an ngai ni a he ai tam kan lo in ani chuan in kan in dan kha lo siam rem kha acha a thingpui hi kan in na chat lu tok chuanin achat na ai ma in achat lo na hi kan taksa a kan in na chat lu tok chuanin aron om theya caffeine kan ti hi mood enhancing drugs anti zinga lar takani a he hianin kan taksa a hian thingpui kan in na chat lu tok chuan chat na ain chat lo na lampang kha anga emema kan mutte ati boy vek theya tin restlessness kan ti om hle theilo angchi te tin anxiety te min thlen theya tin thingpuya caffeine kan ti ho hianin kan taksa hi nasatakina khoi bai theya kan in na satlu tok chuan kan cardiovascular system te ti bai theya kan lungphu te alo ti rang thei boka tin thingpuya chemical pakhat theophylline kan ti hianin kan digestion te ati bai theya dehydration te thlen theya ekhal e theilo ti angchi te hi kan lo nei vele theboka thingpui sen hi acha a tin bong nu te hi ahlangina chaboka chu wang chuanin a thei sham chuan apo kan in hianin chatlo na tam taka nei zoka tun loka ka choi angchi te pokha apo kan in khanin anasa zwal emema thingpui sen kan ti pa ngai ang hi lungtan hian acha na a tam emema ama ero chu bong nu te kan han pol cha khan kha achat na kha lo ti bo vele vek thei box sia chu wang chuan thingpui kan in ani pon thingpui sen kha acha a green tea kan ti te po acha a ama ero chu bong nu te po kha achia kan ti na ni chuang lo bong nu te po kha amalin ache emema chu wang chuan kan thingpui in dan hi tlem in herrem theila thingpui sen in tamte zirila bong nu te in tam vele thungila tikhana combination a khan alo fu le che a kan pum pon holawa kan taksa pon thingpui po kan in ai khan chatpui na tam tak anei theizo kan ni green tea hi tun la ya chuan mizo te pon kan in ti mu a kan war chan emema ama ero chu chen kha chuanin green tea hi acha eti wangten kan lo in cheu china kha sim acha in ka sha a green tea kan in ani pon ni khata no thum ai tam in lawila hi research a po an soidan berania no thum ai tam in lo turania no thum ai tam kan in chuan kan taksa khan achat pui ain chat pui na lama akal vele thung de theita kha toxicity om vele thei thota chuwang chuan green tea kan in dan po hi tlema kan in herem hi acha food supplement big hi dietitian kan ina ang zong chuang ka soimoi ngai vaklawa ama ero chu khavel lo changkang chhozela kan nun dan phung awangte kan nei le in awangte in
กันตักสมโมโตกันหูชินแล้ววางอินฟู้ดซัพพลีเมนต์ฮีเราป่วยหมดโชว์ตัวมาเกี่ยมานี่ช่วงก็บีกาฮันซันไรเดอร์ฮีมิโซรามารอนอมเตียเตะจังคานินกันเราเมียชาดเวียกันเราเอเวียกังไงนัดนัดชันจูอันมานี่ product ฮี philosophy of regeneration based เวกเสียมันนี่ตุมเบรจูกันตักษาฉลาวไลเตะเกลียวฟ้ายกันตักษาชิเซลนัดวันลิงกันเนเทนานาจะชาจอมอันนี้ฟู้ดซัพพลีเมนต์ชิมฮีมิโซเตฮิอานินกันมาโมบิกนัดชนะกษยาดนัดจูกันทิลเอเลอินฮีกันดูตุยเรามันนี่มิโซเตชิมฮะกันเอเลอินฮีกันดูซงกันนี่จวนกันเจ้าเมียตุยกันตีเราซงกันกายนะดูเราวันนี้จวนกันเราเมียกันตักใส่นะชัดปุยนะตัวลำปังอังคากันไงตัวชินแล้ววันนี้ทินร้านอาหารที่พวกกันโซลากันดูกันดูไล่จวนจังฟู้ดเตะฟาสต์ฟู้ดเตะขัดยังจะช่างคาเราตัวไม่รอจูกันก้าอินทุยตีกันกันตักใส่นะชัดปุยนะตัวค่ะเองมากันไงตัวเราชินนี่ข้าวางตักขันนี่ตินา vegetable เตะไทยราเธอไทยนาชิงเทชาติชุนีละขัดยังอัง supplement ค่ะกันไงละว่าซาเตอันนี้น่าดันตัวอังตักินหันลังจวนไม่รอจูขัดยังค่ะกันชินตัดละว่าวางขันขมีกันตักใส่นะมูตัวจะชามูอังโตกมูเหล่าคันนักินบุโลกาเกมานี่ทวินตัวตัวกันนี่อวางคันขมีเหล่าเวียนนาตังคันฟู้ดซัพพลีเมนต์กันตีเขาฮีกันปุยโมมาชูวางจวนมิโซเตปอนกันทิลเลอินกันฟิล์มคูร์บ็อกซี่แล้วว่าฟู้ดซัพพลีเมนต์ฮีกันเหล่าวาร์ทาระนัดจังกันเหล่าเชียทีปุยโมมันนี่